لسر داوین پێشوەچوونن ڕۆژهەڵاتی کوردستانی من بەبەنداریە چالاکوانی کورد دارە ناتەق کردی مامۆستا دارادەم باش بەریە هەموو تشتێکی ئەگەر سەر داوین پێشوەچوون بچێ گەلۆهینە ڕاپەرینە ڕۆژهەڵاتی کوردستانی و گەلێن ئێرانێ بەردەوامە لە دژی ڕژێمە ئێرانیانە. بله بێشک بەرخەدان و ئەرادەیە مبارزاتی لە هەمبەر رژیما دیکتاتوریا کۆمار ئاسلامی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانی و بگرە لە دەوەرێن دنیای ئیرانی بە تایبەتی لە بەلوچستان و ئەو هەرێمێن کوکێمەنەتەوە تێدە ژیان دەکەن بەردەوامە شۆرشە ژینا گویەک ji شۆرشên bêmînak bû bi dirêjariya desthelata rejima Komara Islamî Kurdistanê dest pê kir ew şoreş heya niha jî bi awayekî girseyî û bi rengên cûrbicûr li deverên Rojhilatê Kurdistanê li hember dagirkariya rejima Îranê û ew zulm û zeftên ku bi ser xelkê me li Rojhilatê Kurdistanê dimeşe berdewam me rast e devan çend rojên derbasbûyî de bi taybetî wekum rojên berê renge xelek yanî bi awayên hezaran kesî li ser golan û şeqaman nebe lê ew bi vê watayîniyê ku şoreş we mirîbe û dengê xelkê hatibe fetisandinê bigire rejima Komara Islamî bi hemû alawên xwe yên tepeserkar divan rojên derbasbûyî de bi taybetî dest bi reşbigirî girtin û kuştin û eşkence û eydamkirina xurtan kiriye û mal bi mal kolan bi kolan digere boî ku xultên me yên azadîxwaziyên ku li hember vê rejimê de rawestanî digire û bi giştî rewşa Rojhilatê Kurdistanê millîtarîzek ye rewşekî polîsî û ewlehî li vir derbas dibe lê serbarê millîtarîzekirin bi polîsîkirina Rojhilatê Kurdistanê û ew zeft û guwaşên ku bi ser xelkê bi rojane û bi deqe û saet dimeşin lê eradeya berxwedan eradeya şoreşa jiyan azadî her wisa berdewam siyaseta ku rejêma Îranê mal bi mal digerêta ku ciwanên azadîxwaz û desteser bike yanî ev behtir li ku dirêtê bicîkirina siyaseta Îranê li bajar û bajarokên Kurdî rejêma Îranê çi ferq û cudahiyê navberawan û bajarê din de dike. بگشتی رژیما کۆمارە ئیسلامی لە هەموو ڕۆژهەڵاتی کوردستانی خاصن لە باژارێ وەک مەهابادی پیران شەرشن و بۆکان مەریوان سەنەندەجێ کامیاران و جواندۆ و بەشێک لە باژارێک کرماشای بگشتی لەوان دەوەرانە لە دیواندەرە لە کامیاران لە سەر قەز لە هەموو ئەو دەوەرانان لەسەر دەشتی بگشتی کۆلان بە کۆلان دەگەرە و خورتێن مە لور دگره و وی گاوی گل یعنی بشک لوان خورتانا دبن اشکنجه دنه بشک لوان حکم گرام به سروان دهاتنه سپاندنی هنج جوان هاتنه داروکرینی هنج جوان حکم اعدامی به سروان دهاتنه سپاندنی هنج جوان جی دبن اشکنده ولد جان خارج دستانه هنج جوان جی پاش وی کو د زندان هاتنه آزاد کننی به حکم وی کو اوقاس به حرمتی جوان هاتی کردن حیات تجاوز جنسی جی بوان هاتی کردن مقابن تحمل اوی یکی نکردن و خواخ کشتنه لتاو او جنایت کو در حق بوان هاتی کردن او سیاستا تنکرن گرتن و کشتن به سالانه رژیم کۆمارە ئیسلامی بسر گلی مل ڕۆژهەڵاتە کوردستانی دمشینه لی او سیاستا پشتی شورشا ژینای وقت او کو خوا دبیژن باشە مامۆستا دارالبێ درەوەکو ژمارە ئەگەرم بێژن ji destpêka ku serhildanê dest pê kiriye ku bêhtir 103 rojî dest pê kiriye heta weke niha jimarên berdestê ku rejêma Îranê bin eşkenceyê de kuştine darbekirine zindanê de hatine kuştin amarên dawî çil cem de hene بگشتی li destpêka şoreşa jîna heya niha rejim çi car nayê ku amarên rastîn derkevin ji ber ku ew berdewam hêlin internetê kur dike û ew peywendiyên ku lazim e bi derbavernegirtinê ew pêş bi wan peywendiyana digirin lê li gor van amarên ku saziyên meyên di navxwe de rêxistinên meyên di navxwe de bi awayekî durist jmera dirêkin heya niha zêdetir li 300 kes li Rojhilatê Kurdistanê yan be awayên rasta rast ji aliyê rejîmê ve teqe ji wan hatiye kirin û hatine şehîd kirin yan dibin eşkenceyan de yan hatine darvekirin û zêdetir li hezaran kesî jî vê gavê dibin eşkenceyan de ne
لزندان کمار اسلامی ده و بکشتی حیات دونیجی دیسان خورتین ما به تایبتی ده باجار سردشت ده بن اشکنجه و رژیمی ده جیان خود دستانه و گاوه زیده دل پنجه کس لحمو روشحالات کردستان اللي يقول وان آماري كتيتا بلاو کرن حکم دارو کرن به سروان دهات یا سرپاندن و هیویا اجرا کرن یا به جینانا حکم دارو کرن وانم بگشتی باشا ما مستدرن ها حول تیندان سراست ناف دولتی اوروپا کو پازدارن ایران و کو رخصتنه که تروریستی بدن اسکرن و بریاری هم گفت حول وان چه باندور ل پیشوچونن سرهردان ناف ایران دکریا بگشتی گاوا یعنی بابیجم بریارا به تروریست ناساندن از پاسداران جایی نواند ناو دولتی و به تایبتی پارلمان اوروپا و باندورا که راست راست به سر بزا و آزادی خوازی به همو ایران به تایبتی لروشحالات کردستان داده و شرعیت که زیده داده به توگر آزادی خوازی لحنبر تروریسم کوچاوکانی و سپا پاسدارانه جایی دیکش و شرعیت هیزکی دولتی جوالات که وقتی ایران دیشی تبدیل پرسیاری او یک درفت که زیاده تر بو بزا و آزادی خوازی لسر آست ایران چیده که و بگشتی دما سپاد کویت لیسته تروری چاوکانی هم ویدین آبوری که همون آلیک باش تزانه که وی گاره آبوری ایران بن دست سپا پاسداران دارن که وابو چاوکانی وانگی آبوری دکونه بن دور پیچان جاریه کی دیگه و بزاو ناو دولتی لهمبر شر دجی تروریسم یک جوان سپا پاسداران بخواه دیگه و هر لبو بزاو کی سپا پاسداران چه ده اندر ایرانی و چه ده در ایرانی یه جاریه هز ناو دولتی کو برای بابیجم تروریسم ناو دولتی حاصل چی کنه او حوال بندیت دکارن در بیان لسپا پاسداران بدل و لحمن دمی دجی بزا و آزادی خوازی ایران و روشحالات کردستان شرعیت کی زیاده تر بخواه دیگه بو مبارزه کنن لگه سپا پاسداران و بهیزه کی تروریستی سپاس شبای چالاکوان داره ناطق کتم رابی گلک سپاس